Bulan saja jalan ya. Anak bayi Aduh lega. baru bisa jalan nih teman-teman. Lagi belajar lari sekarang. Kalau lega di jalanannya. Ya. Itu no jalan no sama kakak Felicia no. Kakak Felicia no jalan no nak. Et. Mana ini Bibi Mumtaz nih, kakak Felicia namanya teman-teman. Lagi lomba lari nih. Aduh. Main pesawat nih teman-teman berdua. Itu main nih. Aduh, dibanting ini. Itu main itu pesawat makan apa itu? Makan agar ya? Berdua nih lagi makan agar nih teman-teman. Nyam. Enak ya. Seger. Nyam. Baru lagi. Nyam. Nyam. Apa? Camat sama. Nyam. Waduh, nih bapaknya nih. Waduh, awas awas. Waduh, mencoba seger ya. Lagi ngikutin. Waduh. Imam agar nih teman-teman. Makasih udah nonton ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sehat selalu teman-teman. Dadah.